Yes. Sure yeve. Tukulwa Jehova na Satani. Ileso. December. No, I said one now. Yeah. Okay, nambona. Namhlanje tamshaweta evakelweni la studio. Mina ante album yeleni ngwamaphapha. Nte mkhulu wete album yi sharp. Azona afo. Yes. Sela veri album yeleni. Yela njani album ta vuya la. Hikuva alungisa leswiya mi switivaka hi leso. Okay, namhlanje na vayeni la ne. Kuna genge loyi rhandza ku vulavula leyi. Tse. Ani machangani phunta hinkwenu. Loko hi ringeta ku tirha swin'wana lavan'wana hey man tirhana man hey man se tirhana man hey why ya tirha le kasi wa hi phunta so that's why hi ri hava hosinkulu ya machangani hi swo phunta ka hina hi leswo madala ne na sesi la a yi te ku beka pen ka tin'wana Queen Beyonce hi leswo madala va fala wo biyani nge va katsi namuntlha va fala wa ti producer va bengo na sesi lava va xeweteni sesi yes yebo aho chava munhu ni ya swi tiva ku mi vulavula ngopfu se ku nga bifa sesi la ku se a ya ndlayinini leswiya swa bifi i swa hina vavanuna majaha sesa va ngheni ka tona tingoma letiya ta December sesi ama ni ho mi nghenelela Centurion. Yeah. And the one that I got for no mina, the corner 24 hours. And Katie, or a man can be man. The phone one. Yes. Can you look Miss Steven when I Umina, the breeder, your music. Abano breeder, I think, and that I come to nominate I should born, I get on one. Yes. So they don't phone a body, please. They shall not some Facebook. So Sunglen puna posti kure ko jungu rugetere me jungu rugetere antanga dona ana munhu na un'we la nga dani rugetere mhani ntanga munhu I vaboti va mina na vasesi wa mina ka music a hi rhandzaneni hi hlayisana lexi ndlaku zenta ni ta tirha la sweswi la Centurion I ku ni lava ku va na peace hola hello munhu wo va na xipikara ni nge vuli leswi ni nga swi twa swi nga ta n'wi poyila twe mhaka yin'wana hi kulungoni a ni ngheni kwalaho xewetani valandzeri ni xeweta valandzeri va Mr Post mi tlhela mi va byela na van'wina a ni vele ku na mina mi va byela ku leswi mi nga swi twa laha I mi twe yini yo tinjamba ti la ku buluka December we are ready yo hi le Centurion yes lo yeve December hi ta rhwa xipikara hi cina hi tihiti ta serious ta Mr Post chava nyizandleleni swa matimba swi le kuteni ku mi ta tlumbiwa no I khenseni sesi ne I khense ngo sesi n'wana mhani hosa ye mhlayisi xewetani vafana vo biha la ku na lera hala tinghaleni leri a ve davuka emfalo wo chansa ku endla ti-event loyi se tshama xipasa okay no mi xewetane hi leswo madala December swi yo yeve hikwalaho ka hosi ngove hi leswo